wo in ni hi me ni nga sang hi som ni le paruk ani a ti chuan he kan dragon fruit na kan han kal le a ti chuanin hei he ta hian alo par va me ni dragon fruit par hi amoi em maya a rim atui boka ti chuanin khuai te po hian an bom lai thina ni dragon fruit huna hian khuai te hi khoi ta ilang anin chom to nanga tin khuai in an bom a hi thei reng a hrisela chuwang chuanin azu te khuai in an han tlana anin chom to nani chuwang chuan dragon fruit huna te le thei mun ranga te po hianin khuai hi khoi thini la tha khop maya ke po hian khoi kan tum ve thina ma se kala ti fu me ulawani ti chuang khatiang te khan tu na po khan alo bom kha tiang hianin an bom du em maya ni zingkara hian ti hian par hian para ni an ron sat hian ai apar hi akum le mai thin apar par lai mu du hi chon zinga kalte ngai thin ani ti chuanin hei hi me thachung hian kan seng man ka ring aku mu ma tang ani som thum na hianin a seng thei thina hei hi chu par alo par to a aku mum chung te hi a rei ve a hei hi chu me thachung in kan seng thei ka ringa mun dang po han fang kwali la apar dang chu la om le tho chu ka ringa hei ka mu ma sak berania kan la nga la ni hi mi hi ti hlim nun ati hlim ani alom om hle mai moi box si hemi kung chu apar alo chuai le man to ni hi he te hi ku mum te oma alom om thin mange mi hin ti hlimania ve ana ti chuanin he ta po hi ku mum ti chuan khulai mi pani khu chu parantum chep to ni hi natuk zinga mo chuan heng te po hin par avele to anga ti chuan ku mum hi om ve ferani amu nom le do ne an par tak anga par te hi moi ania rim tui boxi ti chuanin akung pi ami po solai ami po so apar hi lo chuai to ani ti chan hei po ku moma om va me vanwam thin em mi hin ti hlimani nuam ve takani nun hlim na te hi min pe hei hi lu ani